Het na bel cookie channel thu so la khom ngai ho zo se na bon uni kho pha tunin zong van noi mun chung chuma kon thu so la khom hu anangai khom ke ta hote July ni sim som ni langa 2024 ni kho thu so la khom ho achi sa July ni sim som logo 2024 ni kho Kabungan Jamjur Road Kachal Assam hop sunga Assam Police on cookie zo pasal thum lalungoi mar larbe khu marle Joshua Larinsa Amanova Miasata Anathana chungchang thua Assam Police ho thilbol na to dailova sana a mass rally against the 16 July Kachal district encounter or extrajudicial killings of 3 cookie George Youth Topi Mangcha Alamzot na ki pinchu cookie MP Mar Impile Koknak Tribes Presidential Council ki thulu na bangin Cookie Women Organization for Human Rights to Mal Women Association General Headquarter Makaina Noiza kin gonchu nisim som ni lali July 2024 nin lolhingte in anachil hatan hi kizona rally chu Cookie zo chate chenamun chomchom adia lamka songpi jeribam tingnoper phelzor Chandel chule Assam le mundang dangzong mis asang asimin kizot na anay zun ahi. Lamka hupia kizot na to kimanin Cookie Women for Human Rights le Mar Women Union Newton di sihinga memorandum pilu na zong anay zun ahi. Slogan sap na le lampi zui na nazin amun a kingonchu buina ima umlovin anachilhan ahi. July ni sim som ni lali 2024 ni ho KWOHR le Mar MP Makaina rally bitta anachilhan chunga Cookie MP General Secretary Khaihau Kangte Minaki Pathu Saina ananai a Cookie MP Mar MP la Koknak Tribe Presidential Council ke haula na dungzuiza isopio Cookie zo pasal hangsan thum mel set up Assam Police hon dandi lauta a anathana chunga lunghai lo va sa na ki zo na hin makai dinga Cookie Women Organization for Human Rights le Mar Women Association General Headquarter anakingan si tokihan out Cookie zo chate chena zo si a kilung to ta panla zo si adia Assam lamka phelzol tingnopol chandil le ziri noni tamenglong apan lo zo si chunga in pin ki pa thu sangten ahung ki phong in ahi nam pin nam gal inay laita u ahisin na chi uva tunia banga ikithungai zomjing divin ikitem uvin hitabang kithungai na hi kilungtu na ahin ikilungto pa ule pathin in ay pan video hichi chedang namdang ten gal a ay bol uhi gal zo na ichandiu ikinem uvin hi anatin hi Nepal hupi Kathmandu len na ngamon Tribhuvan International Airport a mi po len na khatin to se na to in passenger mi som lagi in thina na to in ahi Tilso chu ni sin som ni leli July 2024 sunidan som na khat le minute som na khat a na so hin asunga to mi som lagi in thina to a hilla pilot pan ki su khana new kha na to a na so cha an hi to si na to Surya Airlines de Lena Bombardier CRJ 200EL chu Pokhara International Airport zone dinga alien do patil a to si na chu anatu ahin nepar hi gamha sata ahin chunga Lena to si na hi ki zoma hu umjing ahin achi sa 2000 kumapa tu chana Lena to si za thina to mi zathumna songum alingta na hi Achi sa July ni sim somni le thumni ko a Ethiopia gam Kofa district sungamon chimni ta no mzia thina to mi akimudo akibezing to hangin pasal zakhat le somli le gate chale no me somget la khat agom a mi zani le somni le ko alhingta na hi thu so in asai na mi hol na achi hazing in mudo be hi na laiding ta asan hi akiti het thai khat chu East African gam hop sunga mihim Bilan zakhat la somni ho hi hitibang climate disaster tichu tui sole ni chang sat gim nei hon ato kha thainau nailam cha umjin chu hiu a hi India gamsum
thimve na exam min thangta loi NEET UG exam tu abuina an omjing na thua nisim somni le thum ni khon Supreme Court in hi exam an chil hakala thimba na atha umlo de hitin thutan na ananai tan hi Chief Justice of India Special Bench kat in hi exam zo sechu compromise ahi anakiti na thua kingo ana ho apot chin evidence ampon student ho counseling hi han admission hi zong la akigong banga chi hading ahi ati Supreme Court chin hi retest chin tin vet na apang simlai million 2.4 ho adinga buina sang to aluting ahi ati geldo thai khachu NEET UG paper to exam masanga Bihar Gamsung Hazaribagh National Test Agency muna akikoina pasal kadin anagu doa hicha ko na chulik ahidan aphot jitna kisenta anom khatchu ahi Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in Budget 2024 to 2025 Parliament apudo in Defense langa mancha ding in rupees 6,21,940 crore koido ahidan anata lang alang khana gala tolle tuile za gan thaina to Manipur mi pi phatchon ding a agel kho poitin Manipur Pradesh Congress Committee MPCC in Center a BJP lam kaina government satain themmo achan chule AICC President Mallikarjun Kharge in tu chung union budget hi copy cap budget hin Modi government hu na ding a mai me a kisim hi tin aphong do tu chunga defense budget hi amasa 2023 to 2024 sanga 4.79% asang zo hi rupees 6.22 crore la rupees 1.72 lakh crore hi galmancha aircraft warship etc cho na ding akol do hidan finance minister in atala in hi thimzilna education budget hi rupees 1.48 lakh crore koi do hidan zong finance minister in apong do in hi ITI 1000 upgrade building ago hidan zong finance minister in budget a atalang India sunga higher education loan zong rupees 10 lakh zong apong do Pradhan Mantri Awas Yojana PMAY dinga rupees 10 lakh crore gut ahin PM Awas Yojana Gramin Noya ahunghung ding kumnga sunga government in rural area in crore ni sa ding to gun ane hidan finance minister in atala in hi agriculture and allied sector ading rupees 1.52 lakh crore gut hidan jong aphong to low ball mi crore khat hon kumni sunga aphat chompi ding natural farming program sim hoiding government in atuk hidan zong finance minister in apong do muchitha 109 po do hiding ahidan zong ata lang in hi railways budget ading rupees 2.52 lakh crore gon ahi hichu hi 2022 budget na kon 75% khang ahi Prime Minister Gati Sakti Initiative Noya Economic Railway Corridor Program Thumjong tu chung budget na po do ahi rail bogi 40,000 jong Vande Bharat Standard upgrade building government to gon pondo ahin sports sector ading rupees 3,442.32 crore gon ahin hichi la ahi Khelo India program ading rupees 900 crore koido ahi 2023 to 2024 budget sanga rupees 20 crore atam zo ahi healthcare sector budget masa sanga rupees 89,287 crore asu khang ahi inchunga solar rooftop solarization scheme po do ahin hichi scheme noya free power 300 unit hasi amudin to ogun ahi hichi scheme hi PM Surya Ghar Maf Belzi Josana noya ki gong ahin in crore kha in aphat chumpi dinga to ogun ki sim hidan finance minister in apong do center in north east le adi Manipur ana asa laudan tu chung budget na mu the hin hichi budget hi ki khan chomna ava se etin MPCC president ke Megha Chandra in apong do tu chung hi Nirmala Sitharaman in budget apo do sagi veina ahi to kihan India finance minister budget sagi ve pudo masapen ahitai Nirmala Sitharaman masanga Moralji Desai in budget group ve anapodo Desai hi 1959 to 1964 sung India finance minister anhi in full budget ngala interim budget khatve anapodo
Philippines gamsung typhoon gemi tia ki he huipi lagupi hate na lundan tolhon in mi pilak val chenagi na dalhan an umlota vin hi go hata lemon chim anaki tholhon in gamsunga state of calamity pondo an hi thelsu ze in mi somnani intina atu utan authority hon huipi gupi gemi hin Taiwan lam azon pantai at eventually hichi buinazi chun Philippines Coast Guard hon passenger zanila som guple kung som lugup lam kitol do theitalovin chule Manila len na phola kun lengdo adi huikung zakhat le som khat le li zong cancer hita ativin hi nisim som nile tumni khochun kopi sunga building second floor chantuizin achu phazovin hi authorities on Manila le akim vela kopi ho school college financial market le office hozol si akha ovid hi July ni sim somni le li ni khua Indian Army ten Jammu le Kashmir Police hoto kithon Kupwara district sunga search operation anabol nawa nidan somni le li ka sunga gargu bol hoto ki kaptuna ni veita ana ilahi ki kaptuna terrorist khat intina ato inchule sepai khanin kisu kha na anizil hi Jalso hi Kapwara COVID muna gargu bol dan uthugu umu ahi talhana army hon operation anachila apivin asezul hi July ni simsomni le thumni azong Ponch district koma LOC muna gamgi khela lutgo terrorist ho anatinawa Indian sepai khat intina anato anhi hichi thina to pachu Lance Nate Subhas Kumar ahin mai chingin anaka hununga anamolim ahi het thekha chu achi sa jun ni simko 2024 ni ko galgu bolhon how to kalso ho tawna bas Risi mona anabulu uvakun gamkai sungami pite lungsung bit na amlo tolhana Indian Army hon operation ahinsi ha pizung u anhitai Dunia ding into so ichan in akichai tai to so tha imu ki ka ovin na bon mang phalit chebe